Qoqo we studio siqopha umlando etsheli njengamanje sesiye samthola umfana wendidala abaningi manje lamayishaya intombi khuluma zeqeqe mhlawumbe umphose ethambo leqezi nje maqede zimkhonkode ilegacy lemfowethu sibe sanibona balandeli bomculo ngibingelele amagezi amahle esabona mfowethu niyaphila ngibingelele mfowethu bengise ngibingelela futhi bonke azoba bebuka khona njengamanje la ngapha ngithi sanibona ithole indijana libingelela sinomlandi sikhwama mfowethu uphethe ibhande lika captain lika maskandi zonke izinto zasala ngapha kumina mfowethu usesigodlweni ngisesigodlweni mfowethu zonke izinto yabona isikhwama kuthiwa sasala kumina awukhohlwa ke lapho ngeke ungithinte lapho mana mfowethu wathinta lento ogod impela manje wasuyilanda lento kwangathi manje umthengiseni wathi ngiyakunika mfana thatha lento kwachaza mfowethu kuthini kuwe mawubona abantu benyakaza kanje bekhomba ukwaseka amagezi amahle italent mfowethu layikhulumela nokwenza kahle emhlabeni kuyayikhulumela hayi angiyazi lento engiyibona njengamanje kodwa phela umuntu kuthiwa hayi akangancomi hayi ngoncomo yabantu ngoba ngisebenzela abantu kuphela mina mfowethu siyazi ukuthi umncane impela kodwa ulokhu uvelile mfowethu ucuzeke mfowethu umcimbi wengqwele lapho khona iWorld Cup kudibele omaskandi abajulile mfowethu lokho kade ngisola nje amazwi okubonga kubaba nje umcineka noma kubahleli nje bonke nje bomcimbi ucuzeko ayi yimi obalance oyingane othi ngiyangena enkonzini utheni yabona ngiyama ngqimqimi nje kanje ngizobafaka amangqimqimi ngimile nje ngisentabeni cha kodwa ngikubonga nje mfowethu ukukhulu lokho okwenzakalayo kakhulu eqenjini lamagezi amahle ngoba selinemlando emingaka nomnikazi weqembu esashiye ngasekho kwaqhubeka lagcina iqembu selisezandleni zethu kodwa ukukhumuleka ukuthi amagezi akhona omcimbini ongaka usho likhulu kumina ngazi ukuthi ngingathini nokuthi ngabe ungangithini ngifuna usithathe usibeke mfowethu lwathini uvalo ngelanga nje lokuqala kuthiwa hayi amagezi mfowethu uzokuwathathe uqhubeke nawo uyathuka mfowethu kuma nama ngisathuka kahle leqembu nama ngisahlonipha ngisathuka mfowethu ngakhona nginamahloni kodwa futhi nginokuzithemba njengamanje nginokuzithemba ngokusupportwa ke ngokuthi ngikwazi ukuthi ngisupporteke lapho nalapho mfowethu hayi lokho kwenza ukuthi ngibe nomdlandla eqembini elikhulu emsebenzini ongaka omkhulu wabantu ngoba phela umsebenzi hayi ngiqalele mina phansi umsebenzi wabantu lo owaqala wasungulwa umuntu okubantu namanje futhi usakhombisa ukuthi kubantu kuyangijabulisa nje ukubona iqembu namanje saqhubeka kanje lisezandleni zami lisamba kahle kakhulu lwaba njani uvalo uqala ukuzophefumela izindimbane engaka zamehlo sibheke wena kuthiwa performance baby ngathuka okokuqala ngathi kodwa mase ngena ngani mangabe ujabula abantu kwaphela konke ukusaba kanti kahle ngisabani ngiyasaba vele kodwa ngisabani nama ngazi ngathini mfowethu kuyibongela nje kuba thanda umculo bonke mfowethu ukuseka kuze kube manje futhi usacela ukuthi beqhubeke bekuseka ngingabonga kakhulu mfowethu ekusesekeni ngendlela abaseseka ngakhona sisemcimbini mangabe kuthiwa mhlambe sesukhiphile umsebenzi esuka sukhiphile ngaleso sikhathi baseseka ngayo yonke indlela benza ngayo yonke indlela ukuthi beseseke ngacela nje ukuthi bephinde beqhubeke beseseke ngaso sonke isikhathi bazi ukuthi ithole lentjane owamagezi amahle ayohleze akhona ngenxa yakho ezikabhoqo lezi besiphethe umfana wendidane siyathokoza kakhulu uyacela ukuthi nilokhu nifaka isandla nilokhu nimbheka nje online nimbheka ngathi aninakile ashaya amamiliyoni umfana sijabulile amashaya amamiliyoni sengiyakhuleka ke emiliyonini hayi sengiyakhuleka ngempela hayi nginikeni imiliyoni lami nginikeni imiliyoni lami nikeni imiliyoni ngingaqhashazwa abafana kanje bye bye siyabonga sisongana ndani